večeru sa Čefera, pjevajući prigodne pjesme Svetom Martinu, a žene domaćice prave ovaj kolač. Promicanje suvenira na američko tržište. Znači, po tome smo posebni, jer sada u Hrvatskoj stvarno ima jako dobrih proizvođača ovog autohtonog proizvoda i mi, s obzirom da već nekoliko godina živimo pola u Americi, pola ovdje, ovako, ja ću vas sad zamoliti za malo pažnje, samo ću malo pričekati rad. Ja bih vas sad pozvala da degustiramo liker od crnog vina. Nažalost, nemamo puno bičevina, ali imamo čaša drugih. I jedan kolač koji bi također... Ovdje zaista zaslužuje da bude istaknuti, da bude stavljen prvi plan kad je u pitanju kvalitetan, autentičan i autohton nastup na svjetskom tržištu. Za svakog smo predvidili našu kupnu spalicu, tako da se svi možete uvjeriti u efikasnost tog našeg proizvoda i bilo bi nam drago da nam se javite na